Urukiko bakuru b'amashomero bashabirwa ubutatekateka cyo kushomesa mu kihuumuro kandi ngo rakwatwe nashomesa naza kwatwa fuberwe nka RDC nyenda kushaba nti abazire n'abashomesa n'aba school proprietors barebe mtu akipinga ikiragiro cya government warakihere they will be at risk. Turashobora ko abantu ba coaching abana kikashobora agenda bakimanege so ntu advising bareka abantu ba resting abana bahumure ba resting kubaraga kayishomero we bari fresh kugaruka mu class zabo. Bwanyuma ya government kwiha abashomesa ba grade ya kashatu abashomesa behanangirizibwe kozese cy'umureki kongera habitabo byabo bagiha hariho grade 3 hati bagihiro na mwana grade 5 neza kubwo eco nikimanyisa wabo inobwenge ukiryo munsomo kiryo mwana muto notekwa kugera ki kozesa mani kureba ngo wahika hari masters ninga PhD esi nukwe kiraya twabana umutima nishitse ku muno haza abantu bindi babatateri ibyo mutuma kwabo ushaka bagire cyunju bagenya misho tuba tutugana abandi nibajyana nibadongana twoko yo namwe arbo Catholics ye kwanshebeza baza kushabana bagira bate babanza badera ngahi ahachwa ndiki yorere omukatukina dera mutoti umutokoro umungo yumsisa nadera bakuru b'amashomero habwa district ya Sheema nabo borekero buhinza mutima kandi bashabangu hagire cyahindurwa umurumo g'ubushomesa nonga ekingera abashomesa nekintu n'ingamba ekitugamba ha district tukazana national ekikwatena n'emishara iyo kubaganisamu ninkijumerera ahabo kwa abashomesa bona bashobora batunga umushara buri kwingana. Jennifer Mushabe ubwo hatora umukuru w'ibyo bwegisa habwa district ya Sheema wamara mwesandi birizonka simire government ahabo kuba haba headmaster 11 bwanyuma yo kubashaba Amwe ntaga hingambira promotingira abashomesa yeditsazi 11 umutire bati kandi ryo tukora haba deputy head teachers caretakers around 30 of them abuturiyo promotinga gasha kwa mayo kwatwachi